Dobra, čokolada s film. Mrš! Brate, konto sam da pojedem svi mi ovo, ali gledaj, brate. Dlake po ovo. I ovako je nešto normalno što se meni inače dešava ovako. Neka totalna glupost. Brate, ne mogu čokoladice da pojedem ispadnijem. Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ćemo pričamo o youtuberima. Pričat ćemo o youtuberima. Pričat ćemo kakve vrste youtubera imamo. Evo, hajde, odmah ćemo da počnemo. Jer ovaj video neće da bude kao svaki koji mora da editujem 30 minuta sebe kako blebećem, tako da idemo. Prva kategorija, gameri. Znači, ti youtuberi, oni odriču se dosta toga, jer biti gamer zahtjeva snimanje sebe, zahtjeva snimanje igrice koje igraš, zahtjeva ti oduzimanje vremena na editovanju. Znači, ako snimaš, na primjer, igricu sat vremena i hoćeš da stvarno edituješ taj video da na nešto liči, da izgleda fenomenalno, tebi treba, pa bratu treba 3-4 sata sigurno, najmanje da edituješ taj video. Tako da stvarno cijenim te youtubere. Imaš one, na primjer, gamere, imaš ih koji igraju samo najpopularniju igricu, nebitno što je mrze ili što je ne znaju igrat, na primjer ako je Fortnite trenutno najpopularnija igrica, znači ne silazi iz Fortnite-a, jer znaju da to djeca gledaju. Dok na primjer imaš youtubere koji igraju igrice koje oni vole, na primjer ako je to Counter, ako je to Forza ili ako je to neka treća igrica, oni igraju zato što je to njima odgovara, zato što oni to vole. Uglavnom gameri, svaka čast. Imamo drugu kategoriju, kategorija 24 sata vloger. To je ona kategorija, na primjer, frajer 24 sata je hajpovan, frajer leti, frajer ne zna da stane, frajer ne zna šta će od sebe, ali uglavnom njegovi videi, znači ne znaš, stvori se lik u Parizu u 24 sata, uspije da edituje video, 5 letova ima danas, trči, skače sa nebodera, ide paragliding, ide skakanje u bazen, sve, ali taj frajer znači konstantno izbacuje svaki dan video, ja se divim tim ljudima, majke. Jer brate, bit hajpovan 24 sata, znaš što to znači? To znači 33 Red Bulla dnevno. Nemojte ovo pokušavati. Imaš one vrste vlogera koji su veoma dosadni, koji snimaju nešto što uopšte nije zanimljivo. Na primjer, on krene u granat, ne znam, ode lik negdje i on to snima, ali to je, brate, totalno nezanimljivo, znači nevjerovatno nezanimljivo. Znači ništa ne radi i snima sebe. Ili još gore, na primjer, uzme kameru i snima se odavde, iz ovog položaja. Znači, snima podbradak, nemoj, molim te da to ponavljate, nemojte to da radite, ako snimate već vlog, snima se vlog iz perspektive horizontalne ispred tebe. Ali ja nisam vloger, ja neću nikom da govorim ništa. Međutim, cijenim te youtubere, to jest vlogere, koji čak snime dosadan vlog, ali potroše na njeg 5 sati editovanja i stvarno izgleda kao da se nešto veliko desilo, da se nešto baš zanimljivo desilo. Uglavnom, svaka čast, nek nastave kogod da su. Iduće, momak, djevojka kanali. To su YouTube kanali gdje momak iskorištava svoju djevojku maksimalno, gdje djevojka iskorištava svog momka maksimalno, gdje ljudi, znači, bukvalno 24 sata jedno drugo prankuju, svađaju se, svaki 7 dana raskidaju, znači to je nemoguće, možda. Uglavnom, to su youtuberi koji iskorištavaju jedno drugo maksimalno. Prankuju se svaki dan poslao sam onoj djevojci svoju sliku stražnice, ili djevojka se javila nekom frajeru pa se spremila kao hoće da ide s njim, ili na primjer stigle ruže na vrata i brate sad belaj i tako neke slične stvari, znaš. I što mi je najsmješnije, oni raskidaju svaki 7 dana radi prankova koji jedni drugi radi, znači jedni drugima to napravi, oni raskidaju rad toga. Ali ne vezi, šta? Mora i to neko. Iduća kategorija, overreacting youtuber. Overreacting youtuberi, to je na primjer Baka Prase, ali sam isprozivao čovjeka, je.
Uglavnom to je, pa da budemo iskreni, to je tip lika koji hajpuje sam sebe, koji urliče, udara u nešto, koji znači skače nasred sobe radi toga zato što većinom je to gluma i to ljudima zanimljivo. Ili na primjer brat snimi reakciju na reakciju, reakcije na reakciju, reakcije i video koji je neko uradio reakciju na reakciju, taj video traje 10 minuta, međutim on taj video u prve 3 minute, 37 minuta komentariše i on izraži naravno tih 37 minuta i samo to stavi u video. I na pola reakcije, na reakciju, on taj video samo bukvalno ukine, jer brate već je napunio 10 minuta, zašto duže da snima? Isprozivao sam čovjeka, izvinjavam se, namjerno je bilo. Uglavnom, ne gotivim te youtubere, međutim, stvarno protiv bake prasta nemam ništa. Čuo da je sličan, nemam protiv njeg ništa. Džota je kralj, pozdrav za njeg, najdraži balkanski youtuber. Idemo na iduću kategoriju. To su oni koji su puni love i koji se snimaju. Međutim, on se snima svaki dan, ne radi te videe radi para više. On to radi čisto radi sebe jer voli YouTube, jer voli da snima i cijenim iskreno te youtubera. Dok imaš na primjer onih koji su puni love, a ne snima im se, znaš. Svaka čast, brate, tebi ti, znači, imaš bruku love, ako napraviš kakav video, napraviš samo radi reklame da zaradiš još love, međutim YouTube te napravio i ti uzvraćaš na neki bezveze skroz način, zuzu, jer ono što ljudi rade je nevjerovatno, napravite neko, izguraju te ljudi i ti ljudima zabiješ nož u leđa zato što ti već imaš, brate, para, zato što imaš sponzore, zato što pokušavaš i dalje da zaradiš pare iako to radiš čisto onako radi sebe jer tebe YouTube više ne zanima. Uglavnom, zuzu, ne valja to. Iduća kategorija je oni ljudi koji su najmanje u svojim videima. To je na primjer nešto što MrBeast radi. Ako skontate, ako znate ko je MrBeast, on je najmanje u svojim videima. On znači bukvalno zaposli svoje prijatelje da se takmiče za auto, da se takmiče za $1000, da skoči uradi nešto za $100, znači to su ljudi koji imaju bruk para i koji bukvalno daruju svojim prijateljima, svaka čast, ali najmanje se pojavljuju u svojim videima. Pojave se u intru, pojave se na kraju videa i pojave se nekad polovinom videa. Ali eto, mislim, ti youtuberi svaka im čast, pogotovo MrBeast. I iduća kategorija je prati trend, to jest kopira. Na primjer, ja objavim sad ovaj video i sutra se pojavi lik koji će objaviti video isti bukvalno kao moj, promijenit će 3 stvari i to su oni ljudi koji kopiraju trend, koji kopiraju content koji ti napraviš ili koji napravi neko drugi. Međutim, YouTube je došao na to vrijeme da stvarno moraš tako da radiš zato što doći na neku novu ideju je veoma teško. Iduća kategorija to su oni koji glume. To je tip koji u svom videu smije se, zajebava se, ljuti se, plače, urliče, znači nema šta ne radi. Znači, ne bi vjerovao kakva je to osoba i onda dođeš, sretneš ga na ulici, sretneš ga negdje, nema kamere, nije upaljena kamera i shvatiš da taj čovjek uopće ne liči na sebe, da glumi sve, što je veoma loše za nekog youtubera bilo kojeg, jer po meni, ako počneš da radiš YouTube, onda radiš YouTube radi sebe i radiš radi ljudi koji te gledaju. Mislim, većinom radiš samo isključivo radi ljudi koji te gledaju, jer ako te nema ko gledat, onda bez veze radiš nešto. I ako već glumiš, onda ti je to malo loše zato što gluma na videima YouTube ne valja. Osim ako ti nije u cilju da imaš milion djece koji te prate, jer je to njima zanimljivo, jer ne razmišljaju trenutno svojim maksimalnim kapacitetom i onda nakon pola godine skontaju, uključe mozak da stvarno ti, znači, samo glumataš i onda te jednostavno otprati. Međutim, uvijek se nova djeca rađaju i tako da nikad nećeš ostati bez subscribera. I posljednja kategorija za danas je penzioner. Znači, brate, to ti onaj koji ne snima, koji ne edituje, koji ne radi ništa, koji izležava se, a sve za njeg to ljudi rade. Znači, bukvalno on će ti doći danas, on kaže, evo snimamo Minecraft ili snimamo Fortnite, ne prozivam nikog, mada ima jedna osoba određena koja bukvalno to skoro radi. Znači, bukvalno Fortnite snima, samo snimi 15-20 minuta i kaže ljudima, editujte mi ovaj video, izbacite mi ovaj video. On bukvalno nema svoj YouTube kanal. Znači, njegov YouTube kanal pripada nekom drugom ko objavljuje te videe, što mi je nevjerovatno.
ako već snimaš, onda snimaj do kraja. Vjerovatno se zastio, vjerovatno mu je dosadno, vjerovatno ne zna što će od sebe, tako da neće više da snima YouTube ili je zaradio puno para, ubi pari i njemu se više ne snima, brate, on se penzionsu, od njeg boli briga. Međutim, svak bira onako kako želi i kako voli. To je bio vaš Dino, to je bio vaš Nodix i mi se vidimo u idućem videu. Uživajte, subscribeujte se na kanal, obavezno, pokušajmo da skupimo 100 subscribera do kraja februara i mi se vidimo u idućem videu.